Arkadaşlar ikinci çağrılışımız sağın uylar. Bir dana like knopkasını basa ketingizler. Dostlar men paydalı sağlıp görüşüp ketemiz. Chet өлкөдө иштеп жаткан мекендештер үчүн сиздерге базар бааларын билип беребиз. Канча додасы ага ушул малды? Канча? 18? Торпактабы? Торпакта 18 додат экен. Уйдучу? 43? 43 сурап атат экен достор. Лайкты баса беребиз. Достор менен позиция кылабыз достор. Канчадан болду ушу торпактары? 37,5'dan. 37,5'dan болуптур достор ушул торпактар. Мына достор майда кичинекей торпактарды көргөзүп беребиз. Канча экен мына торпак? Таксыр? Канча? 31 берип тур ушул торпакка. 50.000'ga болобу? Канчадан экен букалар? Булар 60'dan кеми бар деп атат. 60'dan кеми бар дейт. Жайлоодан систем келген торпактар. Эркек торпактарбы? 40 миңден сурап атат экен достор, эркек торпактар. Майнебиз. Торпактардын балалары кандай экен? 38'den кеми бар дейт. Эркек торпактар, а? Эркек. Эркек торпактар. Мына достор, малдын дәдили сагын уй. Караңыздар, желин караңыздар. Басыны 160 миң дейт. Өтө күчтүү экен. Жаш кандай экен таксыр? Жаш кандай экен? 3-чү баласы экен достор. Желинди караңыздар. Багылды кылбадыбы? 40'a bir beyt alsın. 140'a bir beyt eкен достор. Dostlar şunu 140 деп атат экен. Экинчи баласы экен. Желден караңыздар. Бүгүнкү үзгөн мал базарынан машиндай жакшы алдыңкы сагын уйлар. Канча экен ушу? Канча болду экен? Канча болду ушу? Ал мен söylüyorum. Siz surap atасызбы? Kanca da odasız? Siz kanca da odasız? 110 deyip. Ha, 110 da. 110 da odatken. Dostlar şunday sağın uylar çıkıptır. Bundan karаңыздар. Maldın leğen çoğun eken. Tokalı mal. Neke dostlar sağın uylar. Балалар қанша екен тақсыр? Балалар қанша екен? 125. Балалар 125'ten екен. Достар, жақсы саған уйлар бар екен бүгін. Үзген базарында. Қанша? 130 deyip al. 130 сұрап атат екен. Торпақ еркек бір қачы ғой? Баласы еркек екен. Достар, саған уйлар қымбат. Қанша болды тақсыр? Шул мал 55 болып тұр. 53 болып тұр. Шул қонажын. Қанша болды үш тақсыр? 65.500 болып тұр шул. Торпақтар қаншадан болды? 25,5'dan болып тұр. Торпақтар қаншадан болды? 33'ten болды. 42'den oldu. Қаншадан? 42'den болды. Қаншадан болды? 68, 66 дейді. Қанша болды тақсыр? 42.500 болды. Қанша болды? Сатылбады дейді. Şimdi жалған ба? Білмедік. Қанша болды оған? Satılmadı deyip. Kança oldu taqsir? 74 oldu şu. 74 deydi. Kança oldu? 100 deydi. Kulunu qanday erkek bir qaçı bu? Erkek. Kulunu erkek eken. Taylar kança eken taqsir?
Taylar 120'dan deyt. Ege dostlar. Qancha ekan şu? Qancha bo'ldi? 60. 60 deyotgan. Qancha bo'la berdi? 42 berib o'tgan dostlar. Yine aytıyorsun da aytıyorsun. Ege dostlar. Torpaqlar qanchadan ekan? Aldım bulardı. Qanchadan bo'ldi? Yok 55 oldu. Şu torpaqlarni olib tur, 55 olib tur. Emin bu ne? Borib keyji. Keyji. Hava. Torpaqlar qancha ekan? 32'den kam var. Yaxşılak. 32'den kim var deydi. Urg'ochi torpaqlar. Torpaqlar qancha ekan eje? 43 bo'ldi bu. Erkek urg'ochi bu. Urg'ochi torpaqlar 43 bo'lib tur. Torpaqlar qanchadan ekan tug'an? 50'den de otar. 50'den urg'ochi xonajinlar.